musubire inyuma byarangiye. Mumeze neza, mumeze mute? Twizere ko mumeze neza cyane, ibihe byiza aho muri hose. So murabibona neza rero ko Miss Muheto Divine yitabiriye urukiko, ariko noneho kuri ubu ngubu ni iki kigezweho? Of course mwagiye mubibona ku itangazamakuru bitandukanye, ku miyoboro itandukanye ya YouTube, ariko kuri ubu Miss Muheto Divine yahakaniye urukiko neza ko mu byo ashinjwa hari ibyo yahakanye. Okay, mbere y'uko tugaruka ku byavuzwe mu rukiko, Miss Muheto Divine nk'uko mugenda mubona mu mashusho atandukanye turi bugende tubagezaho, yaje ari kumwe na Fatakumavuta. Ntabwo byari bizwi ko Fatakumavuta nawe ari buburanishwe uyu munsi, ariko murabibona niyo hanze gusohoka, asohoka yirukanka, hanyuma yari ari kumwe na Muheto mu modoka imwe yabazanye. Muragenda mubibona hano rero, murabona ko Fatakumavuta we yashakaga kwigendera, yashakaga kwiyubikira. Aha ngaha nibwo bari bakigera ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, Muheto Divine ndetse na Fatakumavuta. Ngaba uyu ni Fatakumavuta yarasohotse, arangije arihuta rero umwere yashyizemo, hanyuma Muheto we yari yambaye neza cyane rwose, amusa nk'udafite ikibazo kidasanzwe. Urabibona hano rero nawe araherekejwe, ageze ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, agiye kuburana ku byaha aregwa. Guys, ikintu naje kubona ni uko hari abantu benshi baba bafite amakuru atandukanye, baba bafite amakuru utamenya ngo bayakura he. Byabanje kujya bivugwa cyane kuri X ko Muheto Divine afunzwe, hano bakajya babica amazi kugeza ubwo polisi y'u Rwanda ejo bundi hashize yatangaje ko Muheto Divine yafashwe atwaye yanyweye cyane birengeje urugero, ndetse akagonga, ashinjwa kugonga ndetse no gutwara atabifitiye uruhushya, kandi avuga ko bavuga ko yafashwe yanyweye n'ibyo, kandi akagonga hanyuma agahunga amaze kugonga. Ibyo ngibyo kandi polisi y'u Rwanda ikavuga ko atari ubwa mbere bibaye, ko bamugiriye n'inama kenshi ariko yanga kuzikurikiza, ariyo mpamvu kuri ubu ngubu agiye kuburana, ndetse n'iyo dosiye ikaba yaragejejwe n'ubugenzacyaha. Murabona abantu benshi bari bitabiriye rero iburanishwa ese iburana rya Miss Muheto ndetse na Fatakumavuta hariya Kicukiro. So rero ibyavuye mu rukiko ni iki? Kuri uyu wa 31 Ukwakira 2024 mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro nibwo uyu nyampinga w'u Rwanda muri 2022 Nshuti Muheto Divine yaburanye aho ashinjwa ibyaha birimo gutwara yasinze nta ruhushya abifitiye. Uyoboye inteko y'iburanisha yamenyesheje Nshuti Divine Muheto imiterere y'ibyaha aregwa birimo gutwara yasinze, gutwara nta ruhushya no kugonga ibikorwa remezo agahunga. Aho yemeye ibyaha bibiri, ahakana icyaha cyo kugonga ibikorwa remezo agahunga. Iyi nkuru nk'uko tuyikesha The Choice Live, ubushinjacyaha bwahawe ijambo busobanura ko icyaha cya gatatu n'icyo guhunga
umaze guteza impanuka aho Muheto yemera ko yagonze ariko ntiyemera ko yahunze. Ubushinjacyaha bumurega ko kuwa 24 Ukwakira 2024 yakoze impanuka mu Iboyi saa sita z'ijoro yasinze cyane kandi nta ruhushya yari anafite, anahita ava mu modoka arahunga, ariko kubera yari yasize telefone mu modoka yigira inama yo kugaruka. Ubushinjacyaha rero bwavuze ko Nshuti Divine Muheto yapimwe asanga yarengeje ibipimo byabugenewe, aho bwasobanuye ko bamusanze mu BAC blood alcohol concentration ya 4, nyamara umuntu muzima aba asabwa kugira 0.08. Miss Muheto yireguye avuga ko akimara gukora impanuka yigiye ku ruhande ko nko muri metero 100 bityo ko atahunze. Abamwunganira nabo rero bungamo bajyaho barasobanura, gusa bavuze ko basobanuye ko icyaha cyo gutwara yanyweye ibisindisha cyemera kandi yanabyemereye ubugenzacyaha mu ibazwa nyuma yaho anabyemerera ubushinjacyaha akaraba anagisabira imbabazi, ntabwo ari kimwe anabisabira imbabazi. Urabyumva rero ko Miss Divine Muheto asaba imbabazi nyuma y'uko bimwe mu byo ashinjwa abyemera, ariko nyine nk'uko mwanabyumvishe harimo ibyo atemera. Ngaho nguko rero kuri X bamwe barajyaho baramwota, nyamara guys ntabwo biba byoroshye, ntabwo ari we wa mbere, nuko ari we umenyekanye cyangwa se nuko azwi cyane, ariko si we wa mbere. Hano baratubwira ngo harimo bari kuvuga ko bavuzwe ko nyuma yo kugonga yaje guhunga, abaturage baramuhururiza, ariko nyuma yaje kugaruka aje kujyana telefone ze, asanga polisi yahageze akajya avuga ko atari we wari utwaye icyo kinyabiziga. Bavuze ko atari ubwa mbere ibyo bikorwa abikoze, ahubwo no kuwa 23 Nzeri 2024 yari yagiriwe inama ndetse anasaba imbabazi. Bwasabye ko urukiko rwamuhamya ibyaha 3 akurikiranyweho ubwo yari ahawe umwanya ngo avuge ku byo aregwa. Miss Muheto we yavuze ati nemera gutwara nasinze, gutwara nta ruhushya no kugonga, ariko sinemera guhunga. Yavuze ko yagiye ku ruhande kuko nyuma yo kugonga yabonye abantu benshi bahuruye bikaba ngombwa ko yegera ku ruhande, ariko ko atigeze ahunga ngo kuko yari hafi aho ku buryo na polisi yahageze nawe ayitegereje. Ngaho nguko guys, biracyacanganye. Hari n'abavuze ko bamusabiye, turagenda tubagezaho bimwe mu biri kugenda bivugwa, bimwe mu ncamake. Mukomeze mukurikirane, mukomeze mubane natwe, turagenda tubagezaho ibiri kugenda bivugwa kuri uru rubanza ndetse n'ibyavuyemo. Turabakunda cyane, this is the Shanex, ikaze none n'uzi ubutaha, turabakunda cyane cyane.